Leno subo, leni subo, guyang subo, wok sirseju subo. Tenyamen ini ben mesik mesa wadano di jauh. Lem subo ngangok kebayak pengeliakan di kayang jani tu sing bayah. Sangkap sing taing tekel. Cah. Ampuro kakak. Ye. Polos ni tekel. Ampura mok tiang wawu mereside yang tangkil. Dokeng-keng nyayati marah teko. Somah tiangnya nikah dan pulas-pulas mok. Batawang kita singcot nake boleh. Ampun mok, boleh tan nikah. Men samping bol nih nikah. Nah, bangseng kumelul yang nyai yang menotongos ngek nikah mok. Mani-mani itu bener kita bin. Ngek mok, ngak kena. Mul yang menoni dori sadero. Nih dotang imok yang sambilang ngantos loh pengerauh ide petari nyeneng putaran nyai putaran imok. Jani imok dot meblik bagang kapening nyai lo. Unuk nyai ini ada ngajak imok dini ngiring pemargang sang wikan. Bangtan petangnya jani imok mabarang isen pengeliakan kapening nyai lo. Pangsing pocol imok kelawan nyai menonang mai ngenon imok mai muledot lakar medukar pikiran ngajak nyai. Oling dibanan pengeliakannya disapat sing taen ada nunun. Janilan pecurung mau tetegar lan megirang-girang. Wapuane madan lia. Aku dolion lia. Nih dot imok ngeraos kapening nyai petenge jani. Kengken dasar neke bisa dadi lia. Aku dolion sakit ade pesuanga kapening lia. Kengken gen sencara neke ngerekang lia. Dijogen dading lekasang lia. Apa ane madan bebai, apa ane madan cetik nih jani pakar beberang imok kapening nyai. Mungkung tumen mangalah ngayah imok ngajak nyai lu. Nah jani imok medakon kapening nyai abu. Setonen ngelantur isin reraosan nih. Aku do macakan leak. Apa nih madan leak? Pelik nak jani ngeraosang tren nak jani ngeraosang leak raosang pelik. Sing ngado ane mungak di sastra leak ane bener liak. Liak ane bener panyai nawang dengawang ngomongan leak. Li sastra dan sing li. Apa ane madan liak? Li ngaraning lingih, ak ngaraning aksara. Dijo tongos aksara nih. Di bongkol layaknya ini tongos aksara nih lo. Kengken carane mati ngang aksara. Dijo nyai ngelingi yang aksara. Di ati tongos aksara nih panyai nawang. Angjang di madianing ati. Ungjang ditungtungi ngati. Mangjang didasari ngati. Pang cara sendiri membanding pang pandes buku borbor. Tuh carane madingan aksara. Kewalo ampuro titiang aratu ide dane sani melingik ring ajeng titiang nenten medakang daging sastran pengliakan. Titiang nenten medakang daging serana.
titiang dados pedakang titiang ane patut pedakang titiang pingitan ane patut pingitin titiang sawirek titiang nyungsung sang yang kawiswara seputu. Wakudo bacakan liak Pangyai Nawang lu bacakan liak ado dadowo. Kewalo satonen nyai ngaraos sang liak bangsing jak ada nyai imok metalang ke gumi dini. Uku dan ini malu pelajin setonen nyilakar melajin uku dan anak. Tren caro jani jero mekacakan jero beng-bengan kopi tuh kamu nih anggona mesrem-mesreman tuh temen katen tadi jelemu yang metaken ring ragone ring ajeng saneng sami kuda pepalekan manusia nih kuda ngano pepalekan jelemu nih pepalekan manusia awak ini pangtawang nyai malu setonen ini melajah ngeleak setonen buru-buru nyai kerauhan marodipi tepuk di sensasi sepa ben manine mepakian putih manine tepuk ke pakian putih ben puane sakit subuh bisa ngorto ngajak betaro sarapnya ada konslet nih ubah ada menokor rumah sakit jiwa pepalikang manusia patut pelajanya pepalikang manusia ada telu Pangyai Nawang lu besik ada madan sirah dadu ada madan pengawak telu ada madan suku-suku Pangyai Nawang ngenane melinggit di sirah ajak aku doang melinggit di sirahnya ini di siwo dwara di papannya ini ada melinggit sing ada lem tuak ide sangyang pare maatmo ide sangyang widiwasa Pangyai Nawang ane melinggit di telangeng lelatarnya ini selagang alis nih ido botaro ongkara ngadek ane melinggit di muncuk tunguknya ini sing adalan penunggalan bayu sabda idep ane melinggit di song cukuknya ini penunggalan bayu ane melinggit di langit-langit layaknya ini sing adalan ido botaro akasa ane melinggit di layaknya ini ido botar sang yang ibu pertiwi ane dimuncuk layaknya ini ido betari durgo ane melinggit di calingnya ini ido betari berawi ane ngoyong di celantik kolongannya ini tuh pengempet baju sabda idep di tongos penglihatannya ini Pangyai Nawang yang diawak yang melinggit diawak ini ido betari suara melinggit kape neng di jantungnya ini di pepusuk Pangyai Nawang ido betara mahasara melinggit di peparu Pangyai Nawang ido betara berakmo melinggit di sejeroning hati Pangyai Nawang ido betara rudra melinggit di usus Pangyai Nawang ido betara mahadewa melinggit ring sejeroning ngungsilan Pangyai Nawang ido betara sangkara melinggih ring sejeroning limpe Pangyai Nawang ido betara Wisnu melinggih ring sejeroning nyali Pangyai Nawang ido betara Sambo melinggih di golongannya ini lo ido betara Siwa melinggih ring untangin ati Pangyai Nawang lo di lima batisnya ini nyen melinggih sing adelen sangyang pancegeni pancetirta ni tunggalang bang dadi hendaknya ini nyungsang ongkara dadi ongkara sungsang yen nyai dot ngadegan dadi ongkara ngadeg Pangyai Nawang ngaku gen balian sen ni taen bang boreh to taen bang simuh baca kang diukudan terenang tawang lajah malu marang ngomong ngaku balian patek tekak kapining sastra telu gan patikel ading gento pinarah pitu sastra sango kurante bolong melajah ben lebit nih boh sante nyi dajane bado timpalimok ajan lodan tuh parahan nih dajanan mai barengin
terapi ringan nih. Do Nyai Pangdawang malu do uju-uju kerauhan, do uju-uju jak memude, do jak uju-uju mapi balian. Uko dan ini patut pelajain Nyai malu lu. Udah liun leak kita senyanya ini, liun leak ada dadwo Nyai Nawang lu. Pesik ada ane madan leak sari. Dadwo ada ane madan leak Pemorwan utawi leak Aji Ugik. Nih patut pelajari malu awenang mal pesengan leak Pemorwan utawi Pemarwan. Ane jani imok kelawannya nyungsong sang yang Aji Beroi patut ngeraosang isin pengliakan Aji Ugik. Ken sendasar lagi bisa ngeliat papat dasar lagi jalaran lagi bisa ngeliat Pang Nyai Nawang. Abesik sang kading ada leak dewa, dadewo ada madan leak nyastre, telu leak pemokpokan, papat leak keturunan. Aniken madan leak dewa molali nang ketukade mansan Nyai nyamut bebuntilan molah benyai nyungsung telap benyai ngalanang kekebot tumanan penugeran leak dewa Pang Nyai Nawang. Aden ni liak dewa sing awangi barang kiwo Nyai bakat sungsong nomor dadewo lantas yang ada ni madan leak nyastre, leak Aji mengurun-urun, leak Aji melajah tu madan leak sastre. Lu ada madan leak pemokpogan, anikin madan leak pemokpogan. Leak ane demen bin pidanjo ada preman sing medasar bela diri, sing percaya diri, demen ngale sesabokan, tuh madan leak pemokpogan. Dagang sing ada melinin ngaleh pengelelante, ngaleh pengasih-asih, tuh madan leak pemokpogan. Dot lah karang nyakin-nyakin somake ngaleh penangkap, tuh madan leak pemokpogan. Nomor papat ada madan leak keturunan sing merasanya nyakiting pisago, sing merasanya ilakar mulang pepasangan kapining pisago nih gelam luasango Nyai ngenah desebat sawireh kuling cenik dadong Nyai ini bisa ngeliat, memen ini bisa ngeliat, klecot-klecotannya yeh nyong-nyong memennya ini ya te kesemat kesuen-suen Nyai bisa ngeliat desebat lo nih madan leak keturunan. Aku udah bacakan leak, bacakan leak ada 5. Bosek jani tuturan ngimok leak ane paling aluk Nyai melajain ada madan leak umik-umikan, dadewo leak pepasangan, telu leak acep-acepan, papat leak rerakakan, lelimo leak budak setegal. Waneken madan leak umik-umikan. Nih paling aluk nyim lajin dot nyim bisa ngeleak aji dasar umik-umikan ke keramas alek dengan bebanten terpegidiang leak umik-umikan di dasar mantranya tuah petang pahit Pang Nyai Nawang lu yen di Jawa anik ini nih madan santet kanoman Pang Nyai Nawang. Nomor dadewo ada lantasan ane madan leak pepasangan aniken madan leak pepasangan leak ane nganggo sarana soroh mati to madan leak pepasangan silet tadi angon bok tadi angon jaum tadi angon rerajakan Bali tadi angon rerajakan Arab tadi angon bedak ngimok contohnya dadewo kewah mantrane sing bedak ngimok dia ngapus dari angon kayu delima putih dari angon jemak kayu delima putih apa kepempatan acap ane sakitan Nyai pantik-pantik yang di pempatan agung ya te kesemat lumpuh sing idang udiang ane sakitin Nyai jemak dia ngapus apa kepempatan dia kocok dia ngapus met bacin met encak Pang Nyai Nawang sing idang mejuk sing idang encak yen jedok sakit ang Nyai
Jangan ngalek rajakan Arab, ngalek rajakan Bali. Jak di Bangli liwadau. Jang di beten pemelangnya ini tetap aji pelangkan. Jak nyah melingap somah gini loh. Yen di Jawa nih kene nemadan santet sandungan pangai nama. Nomor telusan ada nemadan. Leak acep-acepan. Aniken madan liak acep-acepan. Leak acep-acepan ngangon serano soroh hidup. Mentung kalik tapi ning leak pepasangan pangai nama. Apa gensan kita nyai? Pedudo dari Angon, kelinci dari Angon. Kedes dari Angon. Ane paling ampuh cicing kelawaning siap pangai nama. Muda cicing, muda siap. Sawire cicing hidang mabulut lu, siap hidang mabulut lu. Cicing ada barak, siap ada barak. Cicing ada selam, siap ada selam. Cicing ada putih, siap ada putih. Nih Angon pepasangan paling ampuh. Yang cicing selam dijejang kita sanyai. Siap selam cicing selam Angon pepasangan di samping semer. Yang jani kewang alek samping semer, samping kolame pasang. Singela kolam samping kilometer pame pasang. Sawireh engal boleh penurakan ide Betara Wisnu. Yen siap barak cicing barak di pasang. Samping paon pangyai nawang sawireh engal pan penugrakan ide Betara. Barakmu. Cicing budak siap budak dilepuh nyen pasang. Sawireh ditu pengempasan angin. Ditu penglis oleh penugrakan ide yang iswara pangyai nawang. Awenang yen ada balian kanti man ngomongan lebih ke nyabut pepasangan telung tongo seto baliane subo inyun dalangan yang keramas bertanggung jawab ngomong jak orang san balian ini besakit gitu sing ada nak nyabut pepasangan lenang kini lebuh samping semer utawi samping paon yang di Jawa panggil namang nemadan santet galangan. Nomor 4 ada nih madan leak rerakahan. Aniken madan leak rerakahan. Leak ane ngelarang penangkap, leak ane ngelarang putar giling, leak ane ngelarang pengasih, leak ane ngelarang jalan buyang. Nih madan leak rerakahan. Yen di Jawa nih kene nih madan santet median panggil nama. Nomor 5 ada madan pengeliakan budak setegal. Aniken madan pengeliakan budak setegal. Liu nak tren di Bali calon arang ngeraosang ada mabomi jag-jagin ngelebut kak seplek ada mabomi jag-jagin ada raksasa gunul plek pangidu naon dan ning leak budak setegal leak ane tu sing ngematiang besik daduo kewalo leake ngematiang pitung keturunan yen di Jawa ane kene nemadan santet piring sedapur. Yang di Banten nemadan santet 7 jajar. Jawa Timur nemadan santet rukat kumpul. Yang di Melayu di Malaysia nemadan santet rumpun sebambu. Nih patukan pelajaran ini. Jani mok medakon kapine nyai. Aku do sarano kemelaran pengliakan panginawang. Kemelaran pengliakan ada popitu. Posik ada madan Desti, 2 ada madan Tlok, Terangjano, Moro, Bobai, Cetek. Nih ane patut takutin di bumi ini. Takutin tua habesik, Cetek ane patut takutin panginawang. Bangsing bes lantang imok ngeraos kapin nyai. Apa madan Bobai? Apa madan Cetek? Aku udah lion Ceteke. Nyen bisa nyawab terbiang kia motor. Lion Cetek seket 2 pangyai nawang lu. Potang dasop itu ada madan Cetek darat. Telu ada madan Cetek segara. Daduo ada madan Cetek mistis.
Jani abesek raos sangimbok cetik darat ada badan cetik warangan aniken madan cetik warangan cetik aji melakar kerikan gangsel carane kengken mau pulang jelapang di kukunnya ini jak sarwang urabang laware di balai banjar apanyar tas-tas pasangin panginawan padak disapat pang singadone gitu dalangnya orang provokatornya jani ada madan cetik segaru aku udah lion cetik segaru telu panginawan basek ada cetik buntak dadu ada cetik gringsing telu ada madan cetik lateng layar aneken madan cetik buntak jemak be buntak belelosang basang buntak waden toples pangkanti banyak buntak ngidangai basang rengat panginamang jani ada ane madan cetik gringsing aneken madan cetik gringsing liu nang ngeraosang di Bali cetik gringsing aneken jawab cetik gringsing cetik ane melakar aji yuyu gringsing aneken madan yuyu gringsing yuyu ane barak ane ditunun ada rerajahan utawi cara gambaran patik jelapang di toplese alek ieh nih ngai pasang tas-tas panginawang nomor telu ada madan cetik latang layar aneken madan cetik latang layar cetik ane melakar aji ubur panginawang ubur berakmu nyentau dengang ubur pang dadi serbok ning ngidang ngai cetik upas geruh awak nake panginawang dadawo ada cetik mistis besik ada badan cetik jintan dadawo ada badan cetik badung sari aneken madan cetik jintan cetik ane melakar aji galih manusia aneken madan cetik badung sari cetik ane melakar aji banyak bangke panginawang ane jani tuturang imbok kabin nyai aneken madan bobai aku dah liun bobai ada dadwo panginamang besik melakar aji orok dadwo melakar aji manusia salah pati ulah pati ben pidan ada manusia mati kecelakaan jak gompes kulitnya bedek mak benone kelopek kang buah rajak manusia kulit jang diawak jak tanam lah perjanian ke semone oyongan abulan pitung dino begadang angkit tanam di pura dalam abulan pitung dino begadang angkit lantasan tampat jang di samping pancorannya tanam di pancorannya abulan pitung dino angkit di pancorannya jang di pempatannya abulan pitung dino Suwejo Sangyang Widi hidup bebainnya ini yen moton gainan noton yen medinan gainan dinan tak kala ditu bebainnya ini dadi atak panginawang lo ben besik ada lakar bebai melakar aji orok aneken madan orok dumadak disapat pangsing ada ben pidan je nyai beleng nang medoh lu bulan pepas isin basahnya ini ulungang panaknya ini muda di telu bulan karena di telu bulan rari di subah menjelak karena di telu bulan nyai subah madan kamoreko saja roning garbo waden toples ingetang neng-nengang pangsing kadi benyak pangnu cara mumi panginawang urabin cengkeh di sampingnya tanam di semuanya abulan pitung dino tanam di pemunannya abulan pitung dino tangkilin di pura dalam abulan pitung dino tangkilin di pusat abulan pitung dino tangkilin di desa abulan pitung dino ke walau sing dadi ketara yen noton gainan noton yen medinan gainan dinan ri kalau ditu bobainnya ini subo dadi atak apa gen demanan bobain ini kita sanyai jajo anemisi soroh lengo kelawan kemanisan ben bidan jo ada tukang unang calon narang yen somong sing modasar niktik canggah jak jemak jaja lengo
Isinin kemanisan plaebang menyone di pemunane. Jagadak sorot pemunane benyah latih pertunjukan calon arange. Tiang muk tiang bin bidan dados. Tuh men madan bacakan popai Pang Nyai Nawang. Nih patut diinget Kang Nyai. Di jogen Nyai tadi ngerekang pengliakan. Makanya pangsing ngawak nutuk pisago dini itu orang nepukin liak tongos nak tadi ngerekang pengliakan tuah nenem. Lebihan gitu jelemo bekedewan dewan. Besik di tongos pulas tuh madan pengliakan geni nerawan. Di nataknya ini tuh madan pengliakan geni ngelayang. Di malun kemulan tuh madan pengliakan tribuana. Di malon paon temadan pengliakan geni pomale. Di pempatan itu temadan pengliakan destiakar. Yen cara jani lantasan Nyai ngajak imo lo nemadan pengliakan pengiwo utamu sawireh pengerehane di tengah ing sistra. Nah amun todogen imok nutur kapil Nyai, kapil liu imok nutur ngisi ngetimbugan masih. Yol. Kapiliyuna ngemang ilmu nak kengkenang nak nyogok motor mati mau jalan nyokolong ritip. Nah kamu ngamun todogen nimok mang Nyai ko pelajar lo nih ide betari syukur aja lah karang mata. Aduh aratu betari durus tedunin aratu durus tedunin waranon kan. Pariwarani jono ikan yang ngapo pada sisianku pada samu sampun subang kabekan. Aratu betari sampun jangkep aratu para sisi derwede sami. Wah yang tadi makin enak pada lungo nawa seraya mereka nang yang nini turko dewi. Gitu yang ireng aratu. Kalau sila walu datang dirah anggalara kalau kunang coba mandal. Saksanukan. Iya ya jika ngalara kada katini ngapanunggalan payu sabda itu. Perawi nama sawah Barakmu Raja Pati Serastah Swaya Muru Rado Kuru Ayoni catur waktu Barahmu sekalamu ciode Om Durga Murati Panca Krim Kalika Wakana Dwim Rupa kene jualam kalam murati rudrat makem Om catur dewi maka dewi catur seram potari Siwa jagat pati dewi Durga Masariram dewi Wagner
Nonok! Nonok! Waluna deng dirak tanan len sirek ibon tau berap tadana. Ayati kolowirnian ibon tau sampun kapamuro kering ketatuan tau. Wanawo saraya ibon tau. Mintasih lawan sirek ibon tau. Lambakan ni sido. Wanga surah kelokot ini kanang ribu. Ya kita dari manon. Dari manon panugeran sirek ibon tau. Tanan olen. Pengaran pengeliakan sulam manggeni. Pengeliakan sulam manggeni. Dari mana nano? Pani bondo sampun mawek akan kunang ajian sulam manggeni dikiti. Dewa wenang ningal manusia, manusia tan wenang ningal dewa. Ibon tebe peraya malui mari kanang pariangan dalam. Saksanu. Oh, panari sampunana, panugeran sidek yang tur kerewi. Morang ke persisian ku para sama ayo nonanian parian. So, leh nyai aden ni mau kajak. Irang, paus itu betari nyendang. Jong sawirek subuh ada nyenlok ane madan paican ide betari kapining. Linggik manira. Kani nyani pau kang ibannya ini tunasang benyoniro rajakan lo. Kengken menyai barangang wirangang sakit atin manira ni benyahang sanjen gumi lemah tulis Bang dadi paguyangan ni warak pas hilaman ilmu ni nyenani api yang anake buka manira. Nah lau patut dab-dabang pau kang ibu ni lo kente pau sida betari. Nila naya Tiga kerajaan sabilang buku wah jantungan ya. Makane yang ngelah penyakit jantung denik cek tangka mau beroperasi bak mau kesiap ngong mengaran panugeran pangeliakan lene norotwine orang no mau luasu orang no mau lu cicing orang no mau lu kulo, orang no mau lu anjing, orang no mau lu dog. Oh so jebol jantung nih. Penglon, aduh kau potado yang sira lendo sampun siaga. Ruwa kono ini kadang lemah tulis. Nabio, orang lemah tulis. Sama kena sira leni. Pocol siap-siap. Sing ada nak ngesiabang. Wah, pelut bol nih. Ulun
paduka Bocoroyang sira lendi sampun tiaga ngong mengaran lendi rangna maulu macan rangna maulu tiger lama kane kabang roko uruk lemah tulis ni goyang nangkil ngarang sira goyang man ngenen setengah siap ke siap ya yen nyali jenik do mau balik calon arang mulemu wakulun paduka yang betari kesamua kena yayati ke goyang apa mengaran goyang rangna maulu jaran rangna maulu kuda rangna maulu horse rog lemah tulis wok sira kasih rasa tangkil ngarang kusama kana yayati ke wok sira mengaran wok sirse orangna maulu jeleng orangna maulu babi orangna maulu pig orok lemah tulis Sewadana orang no maulu sampi orang no maulu banteng orang no maulu buffalo orang lemah tulis Ratu Betari nyenang titiang talar picang ratu ampun nang malih babeki dirawang niki cingih Betari mapicir ing sikian titiangnya salah mantra dados kata tiang daket sing awak nyebrang oh yen nike bakat awak ngombran bisa lilik motor titiang bisa ala warahum titiang ampun makin aneh sakanem pisang sami nyaman-nyaman titiang ampun menjaling bila perlu titiang cek jaling ngamon tiang listrik titiang ijen tiang mangken kadang-kadang jaga mau pamit morangke peto ke walung itu kerajaan keniraro Kulun paduka yang Betari kusama kena rarung sampun macamakang orang debang orang masiyong rodo lep sakejap rog lemah tulis sira walup naten dirahanu ngalakan kati kanang bayu sabda idap daswak sarung idam polada di pancak sara idam polada di Tri aksara gede bola anadi ongkar sungsang saksani